Asibingelele bonke abantu emhlabeni wonke. Ungonyama lona ingudlungudlu esejimistini imoto enkulu ethwala ezinye imonto incwadi encane engafundeki ehlula abafazi namadoda bathi bayifunda behlula ukhiye uvula bonke okhiye ikakhulu nje namhlanje ngoba siyasithanda ukuhlala sikhulume nabantu njengoba bazi abantu ukuthi Ungonyama umuntu unegodlo ngokwehlukahlukana esuke senzele ukuthi kunomuntu ozofika la ekhaya mhlawumbe uzofuna nje impilo ukuthi uzofuna ukuthi aphakamiswe kunesigodlo umuntu osazi ukuthi ukhunyelwa kuso kuphinde kube mhlawumbe nomuntu ozothi ufuna nje ukuzoganga kunesigodlo sokuganga sokuthakatha noma sobuloyi kube nomuntu othi hayi mina mkhulu ngizofuna nje into eziqondile kodwa igodlo zalekhaya esinazo zingu3 njengoba sizophuma siphinde sikhombe esinye kodwa ngeke sisiveze phakathi lezi sinye isigolo igodlo zalekhaya zintathu so kuya ngokuhlukana ukuthi umuntu yena yini akazoyifuna kulomuzi njengoba ihlukana kulezi igodlo zonke inemisebenzi yazo njengoba ngisho ukuthi umuntu ofuna ukuzophila ngento angathinti into eziningi sinesigodlo sakhe kumuntu ofuna ukuthi asekwenzelwe izinto ezithetha phakame khona siyakhona kumuntu ofuna ukuzomosha ozothakatha kulesigodlo sakhona futhi zintathu lezi igodlo njengoba lezi ngesamadoda khona abathiza beza la uma khona njengoba inyosi indiza uma khona okudinga ukuthi beze la kule ndawo khona abakulezi ngale esophuma siye kuso eminyango laba kugcwele izikhumba lapha uzobona khona kugcwele izikhumba zabantu osebezolanda amandla zamagusha njengoba amagusha so ikakhulu unyango obuqala sigqugquzela abantu ukuthi ayike into edlula umuntu ukuthi impilo esukumele iziqala ngithe mina kubantu abasemafemini mhlawumbe nakuze uyabona efemini 2 hayi icontract iyaphela baningi lekhazi benzile sondela ekhaya kubantu abathengisa izinto ezithile ngoba ngeke sikubala ngamagama ukudayisa kuningi kodwa okuthinta ibhizinisi woze usibone ngoba vele kufuna wena usukuma uzosibona uzoba abantu mhlambe uyebona ukuthi umelaphi kodwa manje ngoba eminyangeni ukujula kufane noma amandla walingana so kubalulekile uma uyinyanga sukume wezinye izinyanga obona ukuthi ziphethe amandla okudlula wena hayi ukuthi lapho sukuyidelela kodwa usufuna usizo ukuthi nawe khula kusasa ngoba kuyenzeka esigodlweni kufika umuntu athi uyasuka umuntu uyohlola enyangeni thizeni mayefika inyanga ifika ihlola amanga nothi uthi le nyanga ihlola amanga ukuthi isinto eyilomuntu ongenayo ngoba ayinawo amandla angaphezulu wakhe so ukhonto abangaunderstand abantu uthola umuntu athi hey inyanga ngihlola amanga cha ithi uyakuthola wena mhlawumbe amandla angaphezulu kwaleyo nyanga yazi ikhuluma into ongayizwa hayi ukuthi usuke ngamanga so yiko kubalulekile nabelapha basukume uyabona lokuwahlala nje ushisa impepho loyishisayo manje yakani umuntu eshuthayo suwandlapha uyashutha ngimthumeni ya hayi inyosi bihluba kukhona ngempela kukhona wahlala ushisa impepho ushisa impepho du awuzwa njalo wena awuzwa ngithekela lo baba uyashutha la wahlala ushisa impepho koze kube nini beyishisa ayikuzwa so siyacela inamba la ekhaya sizophuma sekwesinye isigodlo inamba la ekhaya abantu bayazi u0767055196 wahlala ugezwa kodwa uyinyanga uhlala uyageza wenza zonke lezi zinto sondela ekhaya uzolanda into yokuphila lokhu uyaphalaza uvuka ngo4 nezikhindi mabhuka amafishane no sondela ekhaya sokunika into yokuphila uye ukuphalaza udu sunehlanze ehlukana kathathu unesibomvu nesimhlophe khona nje simnyama uyachatha kodwa inyanga hayi woze ekhaya kunjalo thatha inamba isigodlo esibili naso sophuma sibabonisa abantu uma siphuma la siphuma kanje lapha ya woza ngokulandela lapha ubona abantu izikhumba lezi izikhumba lezi nazi izikhumba noma zingapheleli izikhumba lezi
abantu abasuke bezothwala la ya vele bazothwala kuyafana sofihlelana bazothwala woza ngaphakathi ungangeni phakathi la isigodlo futhi kukhona umthwalo wezono ungangeni kukhona umthwalo wezono la umahlombe abanzi umthwalo wezono ukule umuntu ofuna umthwalo wezono ukulendlule umuntu ofuna ukuthi atshathe ugodo oluhle empilweni ukhona umthwalo wezono la ugodo oluhle olungenambandela manje wena ethi ungonyama unesipoko somlungu umthwalo wezono ukhona kulendlu uyangena la tshatha ugodo lwakho nawe njengoba sishilo yilokho nje ngamza kwethu ngonyama ilokho u076 7055 196 lapha nasibhizi ngiyiphandla amagusha umthwalo wezono ungapha ongenamdandi yiloko siyabonga siyanthanda uNkulunkulu abe nani anilonde kodwa sondela njengoba ngiphethe lelo phondo lwami engazi ukuthi ngigwaza ngala mase ngixakekile ngamza kwethu siyanthanda u076 7055 196 esigodlweni eJimistini Ngonyama na ku YouTube phuthuma lapho ikhona uphinde wenze njalo usubscribe nabaqala ukufika siyabonga kakhulu inamba ithatheni ningifonele noma uyifonela ibandla kodwa lokhu uzamile nawe ungalahli ithemba siyabonga usale kahle